Kiseng bhalang narilom garo kiba kentup ya ka GSMC aham bat GSU na depa unit kilami madan hasnong wegasi not Garo Hills ban penram jur ya ka jing sya penyap dusmon langut kibreu na rithor Assam haklau rongmil kabahab hapo rongjeng police station is Garo Hills. Kani ka jing penyap dusmon kalaja haka khatnriu tarik uyayong haba langut kibreu na Golpara Assam kira sya penyap bat sya thang haki runar bam patlap dien try. Yaki met yap latep malu mala bat yaka kali bagi pendankam lathang hakate ka khlam. Kini kiseng kila penram jur ya kani ka kam runar bat kila kerpat ya ka sorkar Meghalaya bakin ay ka jing rap syakilong ying jong kini kibreu. Kila kenturu ya ki pulet bandum syong thaj reban thuet ya ki runar hadu bandalap bat penshitom ya ki katkum ki kendon an. Ki jing tokit bat jing thuet kidang ya chaprang halor kani ka jing ja bas ngautriam. Jikon yang mensal sumai rango anjing dingtang news rango Assamese news rango aro Garo news rango dingtang biap bimu rango sini jian wage si songko aro area ko bimu manhani kemen biasa lo cina wage sini dingtang dojo barang sungi no solder aro dingtang hingga dong wid songko no kodeling barang baksa ya salo cina cancir me cina adita songi mandirang baksa ya salo cina jigalan iko dakinga jadi yang mensal sumayo asal ubusang gobara ya North Carolina biap ungja yang mensal sumayo asal ubusang gobara East Carolina ajau sanga uni kemen ya pangnan ya asal ubusang gin semua ba cungi ya North Carolina ko jikon wage si songko bimang manong acem yang ni bidungo cengarak ken jigala uni kemen jirangan sosial media rango aro news rango ni acem tak sampai nak simang songko no koma si aro nami thale ma simang sa songni bimang rangko aro dengtang betani yang biat pacina ni anga antang ni biani ko akan dapat nak kusyuk biang. Ini hamni pisten, angni binu ko lema pikir sang mamua. Anga taalo ya grup ni Jabri hajang grup ya diapo wagi si diapo nga taalo man suni mandirang ni pendapana anga riba. Maina ya mangni mungsa ko kondem ka ni ko nang nukinga. Ngotan wa mangni area wo je asil obos tarang aha wa mangni sungko bot nampo nani man ya sungni ni mandirang jegalan ko inga. Ini men mijalo cenga adita amsuni mandirang baksa cenga akan bukani ko dakaha wa gamot ko ya mangnawa talatani ko ngan baksana public naba cenga clarify ko zolna namnaka. Ina je chungotan ya cidok tarik Jabri hajari grup rini salo ya sel wa hajam wa sel obos thani men angan dige akan dapna namnaka maina taal depet yo wagi si ko bimung mengani ko angan thamba jigal na namnaka maina ya wagi si dia ka akja ikela jian yang men sumai rango siduk thari ko Iskar winsa asal besar macam. Jadi bidung tengah adita mijak sani pakai tengah sani liderang baksa tentang meeting aku. Canci ya jian ya area ko aro Meghalaya ko bingung semua jian ya biapo dalam salo wajib si biapo tengah tumdakinya. Ya tumdakan ni tengah jikon yang mensal sumai rango anjing dingtang news rango Assamese news rango aro Garo news rango dingtang biap bimung rango sini jian wajib si songko aro area ko bimu manhani kemen biasa lo cina wage sini dengtang dojo barang sungi no solder aro dengtang hingga dong wid songko no kodeling barang baksa ya salo cina cancir me cina adita songi mandirang baksa ya salo cina jigalan iko dakinga jadi yang kemen sal sumayo asal ubusang gobara ya North Carolina biap ungja yang kemen sal sumayo asal ubusang gobara East Carolina ajau sanga uni kemen ya pangnan ya asal obosang gin semua ba cungi ya North Carolina ko jikon wage si songko bimang manong acem yang ni bidungo cengarak ken jigala uni kemen jirangan sosial media rango aro news rango ni acem tak sampai nak simang songko no koma si aro nami thale ma simang sa songni bimang rangko aro dengtang betani yang biat pacina ni anga antang ni biani ko akan dapat nak kusyuk biang.